Lalrinchhana Academy YouTube channel lo clear tu te ama science began book chewa hei voina in leng du tak mai kan neya kan u kan thian ni bok tin academy lamte po min lo ra khata tang min lo phur pui em reng tu neya voina hei a chol rem chan lai kan nang fuwa kan studio wa kom na hun a thiam zong topic pakhat lek ga kom gan tua chu a hun min ron siam sak the kan lom khop maya a ming hi pu ke Zorammuana ania osmara ti te pon ria pu Zorammuan ti te pon se ma sitlangwal chu alania pu hi ganda a chan chu additional dc lai ni to atuna hian khozola postmaker ti chon voina kan soi ho tur po hi the Mizoram Village Council Act 2025 kha ania ani hi atira tanga member te po adin tir the khami committee zir chiang tu tele khatianga bultan tu te zinga mi kha ni country a chu wang chuan helam hoi hi zirlaite tan ni emaw mipui hrim Mizoram khotin visitan po apoimo theine kan reda wangin le MPSC exam hrang a po thil poimo chhozel tur ni wangin kan han soi ho don ani ama sain chibeile chuan hei kan lo hriat dana dik tura kan nga ya RTI te po kan han zota mai ro chu RTI channa te po kan chiar vek lo menga chunga tang chung kan lo mu danin khami VC Act chung thar tur chungchang zir chiang tu zinga ilo tel training kan ria kha enge he act thar hi duana tul chan enge siam thara tul na le a history tlang pui in lo din chau danin zir chian dalang chi kha min soi sak masala anga thaom ve hey tuna the Mizoram Village Council Act 2025 hi mi ma kan man chu tam zo kan thawa Lusai Hills District Village Council Act 1953 tinia ari to angrenga Assam Noi District Council kan nilaya mi timeyang kamilaya duan kha ania chu binwa chon amendment chu omneu to hemi ai kan mang kha akim changlo atibila akim changlo ba ka tunlai local self government dena ain rem lo na lai te oma a thatto ai rem lo na lai han tila a thatto lo na kim chang to lo na zo ka ding chu te po kha omve na sa to a le aping po hi Lusai Hills District ti hala ni shuma a Mizoram ti kha ani lawa a Mizoram mangzo khian thlak hi la ti na kha oma 2019 vela ning ka ria chuanin pakhat lea chuan 14 Finance Commission khan local body grant kha Mizoram tan khan recommendation khan atel tlatlawan nil tani excluded area Mizoram tan big nilawin excluded area ho tan khan chuta chuan ready chairman na khan ding ka ria a inzia ka chuan heng ho excluded area big tan hi chuan kaini lo recommend ve turani lo ti angzong khan anzia ka chuanin 15 Finance Commission noya kan hulo ma se anu khan excluded area grant ti te kha sarkar lampang khan an nora khatianga khan excluded area grant tu claim zong kha chu kan hu ni chuanin enge kan excluded area dang ho timeyang headline megalaya te panchayat excluded area kan ti khan panchayat din ve ngai lo na ati constitution tiang khan ta se kan re thiam dan turin megalaya te Nagaland te enge an din hun ti zir chiang khan kan zin chuaka kan han ena an record te po kan theiang kan han dila chuan chu baka state te ve tho panchayat develop panchayat adopt Sikkim te po kan han kala azin ho ti mahan katela zir chiang khan khu Meghalaya te Nagaland te chu anla traditional lutuka traditional local government tak han na mangani lal in head village headman te appoint na tiang khala ni an ro rel dang ha ala democratic wak lawa
chuan in Nagaland a hi chuan tlemin an blend dewa traditional le modern democratic timeng tiang local government setup kha chuan Sikkim te chu panchayati raj hi an adopt chuan in an grand hudan te kan han zirchiang khan Sikkim kha chu an mutam many population ka ni chan ve la nia census number base khan chu te chung chung ke ni ai khan a let level khan an mutam ni a figure che ka to lo wa chuan in 15 Finance Commission today la ki mani Mizoram bi khan ti taila 15 Finance Commission bi ka kha chuan local body grant kha min recommend ve ta Finance Commission khan achan bera kan hriat chu 2014 kan VC Act Lusai District Council VC Act noya khan amendment kan lo siam hemi women reservation te atam kum thumatang kum nga ti seite chuba ka Independent Election Commission hemi State Election Commission kan ti tak hetiang din alo ni to awang te khatiang panchayati raj a basic features ti meng a basic characteristic kha ani ve to wang khan 15 Finance Commission a po khan recommendation kha a oma sum te po kan hu tha thokan tle ani kha local body grant kha chutiang vel chu ania hetiang ani chuan tin khatiang hun lai khan kan report a khan hetiang lampang hoi zong hian a ekhi emen tamila ti kha panchayati raj herbox si ki mani traditional administration trend khat kan nei VC ten an nei bi panchayati raj in nei lo si kan pai bo ui si khatiang ho ki mani lamil kan society lamil te la hum tho si hian ai ki siam rem dan ngai to ni se ti khan report te po kha kan han siam ania sarkar ngai dan ti khan aron chuaka drafting committee ti kha andina tiang hun lai khan ke kha ka post kha food civil supplies under secretary nimaila minister PS kha kan nia LED achel khopa wang khan mintel ve drafting committee a khan ti khan covid lai chovel khania kan din kha 19 vel khania covid te an ni 20 chovel a khan rinai khan ma kha lak chaka hara meeting te po kha video conference kan ti tok toka chu tiang vel chu ania covid 10 re nu ka chon a full swing to khan ma te kan la ma se mi a ekhi kan ti zo ma do khan ki champhai lama min transfer a champhai additional DC kan ko ma a to khanai ka tel chi alawa ma se atangpui chu kan boipui tila swal longa chu wang chuanin hemi a ek chungchang han zirchian te atul na chan te ti tele hemi alusai hills district village council act ne na adang lam na tiang chi te chu hei a soive nol tur chu ka thla tur anga yang ani chu bengwar thak chuan karon ngai poi mo lai chu 1953 to khan village council act kan lo nei ve tlat to maya lusai hills khan kha kan lo advance itm enge poi mo riau na state dang te ai kan dang lam lok na te lawm toem kha Mizoram thian kan thatpui in rem kha mi act 1953 vel kan lo nei to rem kha nia a thatpui lo chu soi thiap po haranga khatiang hun lai chon kan tha thonga lal kan neya lal ban an nia khami lal ban replace tur khan VCX kha an duan khania chon VC kan duan nu khan ege kha Assam Lusai district creation of chief rights 1954 mani kha ta
chuanin khata khan la lan ba na VC khan an replace khan ita democratic ania a modern via wa timela democratically elected khan ita chuanin a ek po khatira chon a bare minimum mangragani tuna kan an repeal ma te kha cho amendment om neu to a claimin a kim chang to zo ka khati hulai phi ka chuan chu tir to ka han zia fik khathila tam lowa a eka pon te nan pho chop belzela chuanin hemi administration of justice rules act mo animal control act house site act khatiang Mizoram forest act khatiang ang khan VC kha mo phurna kha apea tlem khana empower chhuwa khatiang ho zong hlawm khom le hami a VC ekhlui lawm te nen khan VC na anti turang chi khotlang ro rel tele khatiang kha angi anti turang chi khan atel chho khan hita nia state dang te ne na ngai to chuan kan advance te chu tila modern system a chuan kan local chak zok chu tila sual longa a thalo ti chu nia le lam pakha kan mang tlang chuang lowa a thalo han ti tur pon ka soi thei lo ni ga lai phei chon lal te le chung ko ho chon lana ve vio do na mo khan thang man te kha chu puke sial vunga te heu te po khanin ange ni an soi sel da savio kan ne kan thiam sa te po kan lal kan han ba lam chi te po khamo ti chuan in zir chian dan kha soi zau thei de mo ka te I hun lai yom lai shet phak chin ho ang chi a po khan en tin committee in forma mi thiam en tin ngai in po khom da nang chi te le study team ang chi khan tin ngai in din tlang pui le nia khatai kha a competition kha ka duan pon ni chong lowa en ti tak chu khelo ma se LED lampang mi le sa te SIRD lampang mi le sa te chuba ka tiang lampanga academic ami university lampanga khan pudongela aron tela pitan pi aron tel boka public administration ne pitan pui kha political science pudongela kharon tela academic training kan tela chuan kana recall the chun chuanin SIRD khan puketia aron tela chuanin aba khachu department mi le sa kan ni hlom karinga le LED lampanga ex service department officer lo pension to te po khan tela is retired chon piang te te po khatir chon an teling ka ria atira khan ma se thlang dang lam ve zo khan an rem chan dan zir khan chon ki mani Mizoram civil service a te po hatiang lampanga engmoni experience lo nei te po kha senior to khatel khan mi to zo wa posting rem chan dana zirte mishing rem chan dana zirte po khan ani hlomani under secretary kha aboi pui tu ber kha anni thine le di lampanga tang khan chuani lo tang khan at ayo khan pi melody khatel thin boka chu ka recall thei do chun ni ta chu tiang do chu anian setup dan kha a zau thiang ber kha chuan jin kual state dang ti da azin kha chu pathum vel lek kha kan nia report kha kan pele me an kan aruat kha kan oma ani tak chu ti chuanin ti khanin an duang chau mo mup ta enge NGO le political party tang te kan lungrual tlang em hetiang la VC da han thak de ulok tu chungchang hala tir ve la de soi boi te om ve lo mo ve ngai dan sang kha chu om lo thei lo wa ma se ka soyan do khana chin khan ka final man ve lo kai chu undanga khan bin transfer wang khan a screening process po kan thing tok ang ti vela ni ta ni khatiang anga party all party meeting han ngai to ti ang chi te po kha soi rik chom to ma se khatlai anuan ngai to na an en ho na te ang te kha chu ka thleng phave chi alo ya a ming kha panchayati raj lampang hoizo han ti khan Mizoram ru khan enge ni vai dep tur khatiang chi central ho du da nang han om lutuk tur lek hai lai gan Mizo thil
pai bo de duak tu ranga ngai na kha om ta amai ro chu hei tun huai chon modi sarkar a phei chon vai hming te kan normalize de to so ta kim mai vai hming a han thlak dang lam hin ni zel ta ti ra kha chuan a hming a tang shim shim po khan kan ngai na lawin ka ya mo vi si tam tak khan a dik khop re dia sarkar scheme le thil re reng hi a vai hindi tong hin ron mang na sa a cái này hiện nghe này hindi này tới cho căn hiểu riêng à sạp trong anh đi cho căn trong cái mũi căn tiền về lắm vậy hey tuần qua cái bảo England tết trần to cái nông lát thì căn ra một tiền về lắm thì mà sạp một cái tiền đó trên thì mà về một trần về riêng mà Indian này đồ lâu đó riêng rồi ala liền nghe cái lâu à hindi là tỷ thầy lâu nó riêng rồi thì ala liền riêng nghe thì cái tiếng vang thế hi nè Argentina chân ai chân đã ổn rồi England chân lawm thấu mày missionary zong phải rồi Argentina chu Jewish kan tama Mizoram po Jewish kan tama kan lai nei đâu rồi cái gì chứ mà Israel hậu hiện chỉ thì buổi thà kan thì hiện mới rồi tel về thấy nè chỉ là rất là khác chứ thì cho nên India Panchayati Raj làm hoi zong à Spirita chuan funding chu ani deuh berem sule pai kan don tak lo atang khan lo thon na te om chho deuh ani deuh berem ani ve reng in ka ria adi na chin hi om lo thei lo a chan chu revenue source kha village council pon an nei cheve em me a ti me tu na te chon hei ai ka hian kan han a in cooperate to zo ka nge chian lak ve thei na tur te pan son thei na tur te ton thei tu na an scheme ho RGSA te point on source revenue te point on ngai point mo em to me central sarkar hian ama ka chon kha tiang provision kha om vak lo wa central sarkar atanga grant kan mo lo chuan sum nei lo chuan function te hara thil re pol ni chuan sum ngai zela VC pol pakhatai ngai tai la sum man nei thei lo chuan nan thok thei lo man son thei lo ni kha tiang kha anin te wa hei NREGS te chu anin taka chuan cái này hian VEC a hian hei VC te le na chopol dewin kan ti ni me state danga te chuan ni lem lo wa khu Meghalaya te chuan VEC khu ran pa te no ma hemi an khotlang administration khoi tu tur tu chu ran pa in headman khu nom dei me ku tiang do khu an ya cái này chuan tian kan nge pot khom rem ti zok me ang chu ta ka chu excluded area te kha enge ni khatiang nga ma dia rowing rail thei tu din munada kha kan lo ni ta chu central house central sarkar ina dan thar du anang chi zong adopt lo kan lo ve kan thiang ani thiang ma se chu kan ti du lo khan funding engki man lo block kha a democracy chi lo ve meng tin nge kha kan isu sei shred mai the ma se chu mi post chu ni deu mai lo mo sum le pa to back mai kha chu abi 14 finance commission recommendation te pokha kan du lo ti lam pang kha engia kan ni lo wa kan ma se anni chuan hei chu kan cover tur ni lo kan subject kan ni lo an ti tlat me adik reng boka ani na taka chuan ka tiang hun lai kha chuan han chiar chuan an zia dan pokha dik riau in ka te hei chu ma se central sarkar in ngai tu tur di tiang do khan ta finance department te pawh khan chu excluded area grant chu non ti ve le ta tho ta ma se nia phalna min exam roll min exclude roll hian zone to re chon min du ve ani an du chin hi chu min tin ang ka ti ania sum le pai bera top to chon ram hroi tu pon tlan le chu zel lo thei si lo ka kha ni dewa ti chuanin a dan chung lam kha kan lut le zoi anga ni kan chip newa dan lam kan la lut chi lawa ti chuan major changes ti meng a hlawm liana change so khamin han highlight sak zoi ta la engtinge a ma om thin kan peile a ma om lo kan belang chi ho lawmawm tu na dan thara hian nia tlai khan han soi don chuan a om ne dewa a major change ha chuan ama sabera chuan ama kha chuan household basin VC kha din ani ta ni household zanni china member chu miza ta no manga ti te khan ni thin ta tuna chu population base to ta a ekhan
mihring cheng za ta tangin chut ni se ti khani ta chuanin women reservation kha atira khan eka khan omlowa anu amendment a te khan chu mi za tan ni thom tur ni ti khani ta tuna chon 1/3 ang tak tak khan ron chut chua ti kha VC member a te po khan anita ni chuanin hei mi joint village committee ti kha ama chon ek ma sa chon town committee an du chon sarkar phalen din thei ni ti te kha oma amendment chawa khan ma se tuna chon village council pani pathum khan joint village committee te po hei example a tuna khozola omta khozol te chu kholian an nia VC som kan nia khotlang pu manga thil rel ngai cha omta about the chuan joint village council ten tia kha danang recognize kha thin lo ni tuna po district VC association ten ta engma statutory provision kha lowa an mani recognize nan khan ma se tuna chon hei an du chon an din theng sarkar approval chuan ti te aron lang to ta khatiang ang chi te chuanin hian yang atanga chuan khabia chinda ka soi population kha a base na kha census tu nung daran yang tiang tg te amo census om thailo chuan population projection kan bangang ti ka statistic bang equal statistic te chuanin village council election kha amendment nu kha chon om to thona ma se hi tuna chuan kan ekka bereka hian SEC na conduct ang ti te an engkim zialu ania chuanin pakhat pui model chu VC hi ananin thanga entik ni tange an effective date VC executive committee ti te executive khami kha antinge in thanang ti te an first sitting atangin ti te ni thinta first sitting entika nge ne yang ti te khan ni thinta ni tun ma te chuan LED in election te conduct ta ton LED thu ang khan thil VC election kal ta ni anwa SEC te nang conduct ta chon SEC nan conduct nu te po khan 2019 election ami khateng te po khan ala boy no 20 I think covid wangin kanan postpone do khadi khamo election te po khan tikning an thut masak ber niang ti ta kha tuna chon SEC in khami election notification a chuwa khan a schedule notification a khan aron thai lang vek to don an first sitting hi chumi tang chon an tanang tiang chi te mo chon khami khan an term an tenure chung kha atilang don ta chuan hei member qualification hi chu ama in zia dan kha qualification of member in ta he shall be disqualification kal ta dei me ni tuna ta chon tiang hi ani ngai qualify tur chuan ST ni nga ya kumsom ni par ni nga ya mo chuanin elector ani ngai khami election wa din na tura kha ti ten ta chuanin convict adi tur ni lo pon an convict ani pon kum thum ta la ral to tur ni ting te kha ania apart from disqualification ang vekina kala tu azun qualification ang in zia kha ani to chuanin kan ai ron tel ber thar le chu ama chon office of profit te po khatel thota tu na hian ron tel thar chu sarkar control mo state mo central sarkar in control raring organization a service atang dismiss ani tur ni lo ti kha tui mani sarkar na lo ban to corruption charge mo thil ti dik lo wangin khatiang ang kha VC an ding thei lo ni chu kha thil thar pakhat chu ani le ta chuanin aba khi chu hai duration te po hi ama minen in an na chena oma amendment ton huwa aber atir ber a ton om chong lo na chuanin tenure membership hi hemi low dissolve ta se a remaining term and whole tang ti ti telani ta chuanin tui mon member te po lo remove a thlang thar ni ta se a member thar khan am remaining term aluang ti te khan ni ta chuanin
hemi an jurisdiction te poi karon define to ta eka hian geographical boundary of the village sarkari na ti chwa thin ka te ngang khan jurisdiction aniang ti te ni ta chuanin hemi lo le lawpui alot hi chu om to ta om to thina chuanin animal tax ti te chuan property tax ti te po amendment a chuan om ta ma se ti ra khan om lowa property tax tu na hian collect than toin ka ria vui khat na chu tun financial year kal ta khan an collect na vc ten chuanin ma se chu ta chuan property tax hi inspection ati theyang VC in an inspect theyang member ten chuba ka van tlang in khom in inspect theyang ram sabha ti khal van tlang in khom kan ti veta ek thara chuan emaw sarkarin official authorized in an inspect theyang khami an account property tax an lang na ti te kha ni ta chuanin hemi animal tax le property tax ba ka hian sarkarin atula ti ang kha VC te chia khon thei tur khan ada ta ni chuanin thil poi mole do chu hemi building law dan ang te bylaws te hatiang kha a adopa a enforce theng ti ni achan chu tun la ya chuan VC atun ma chuan VC te omna municipality te omlo na chuan in sak khan regulate tu tur tu khan om lawa khatiang nge van tlang ram Vanneih chep te kawng Vanneih chep te khanom thin ni khatiang ang thila khan power khape kan ni ta law regulator khan chuanin poi modo chu disaster a hian ani ta rem lawa in te kan lo sa a building te kan lo construct a khatiang ta khan VC te kha power kan peta an apeta ekhian DDMA phalna in hetlai area hi chu a safe talk lowe ti in an declare thei don ni chu limin turte aven phanga amo man made disaster kan tiang chi thleng thei ang kha alo veng ve don ni ti khan ta chu ba ka chuan biodiversity management committee ti kha hi an din theiang biodiversity act 2002 section 41 be chanin an din theyang ti kha anita ami biodiversity management committee village level a kha aronom tharboka chuanin power to settle dispute hi amazon hei VC court kan ti te pokan shela om sa ring ta tunai jun VC court ti hian da ani talowa conciliator angin an petty civil le criminal case a mo party in amicable solution settlement an vazon chon VC na lo ti pui thian conciliator angin om theyang ti te khan ni to ta court ti burburang kha ani to lem lo ani chu apa an power tunla e chon tu ma VC court an kal to lowa tun ma chuan an kal sa thina VC court hi ka pa poi VCP ni reng thina nia policy pa rei tak kha VCP nia v policy pum ang te le veng sang sang anom to tu te pokhan tiang lai khan kan code don ati ka la shefa wale school bang kan wang ha VC code ta khatiang ang chi an lo in king te tiang te kha om thina ase tu nuwa hei law and judicial lampanga court te an om that to nui chuan law court ai kan kal do vek to ma se tu na hian hei settle dispute settle kha an du chuan an ti theng kan ti ai a chan pakhata chuan tam tak hi court kal turin sumle pai hau taka hun te se na nga ya thingtlang kil khor tak tak tan chon hei tiang hi tangkai lu tuk thei ni chuwang chon la da ram ani he ti li a court pui ang khan ni to chelwin da ani to ni chuanin power to impose fine an tia hi engmoni sarkarin kami VC sarkar timia VC in a duty te amo purna ti hlen tura notification a chhuare reng chemical zong a chen om chuan fine te a fine tier theng khami te laka ti te khanita chuanin general powers ti hi da ani boka chu engamani
function trend khat te an power an zuk delegate te khatiang an ti hlotlin nan hemi ek noya an ti tur an ti hlotlin nan khan power pek an ni ti khai general dawa zialan kha ani to a chuanin roles and functions ti hi hei aronoma somni paka khatlai aronoma enge an ti tur ti kha ei village development plan te an siam anga ti te chinan power ho somang deuh khamo panchayat po 73rd amendment da thlak ve kha an lo ti lang ngamo khami khatiang deus kal phung deuh khan an ta an kina ei chu lati lan tura ngai taila e ta hian poi model pakhat chu village council hi public authority RTI act section 2 noya an ni veng ti khanita chuwang chun RTI khan thil an va zo ve thei ani mela na po website da te po VC ho zo ve vek thei to ti kha lo thau to ni hatiang te anita chuanin ei population register te an main te yang ti te anita chuanin report te po sarkarin ne na quarterly nan submitang ti ang chi te khadi chon solid and liquid waste management hi kan da telania hi pakhata chuan tuna te po hian solid waste management rules thar awma sarkar pa ron nor futani anon nor futa tuna hian boipui me kania tinga tiang te po hi provision hi lo da loksa ania an mani boi vc ho boipui tur ani thu te chu ni ta apoi mozwala chuan te me avai vai chu soi kher lo taila chuan duties and responsibilities ti kha om boka ta khan enge an mo phurna te ha lis kha om tu me tak thei via do ne langa poverty vision ang chi ti top ang chi te po mo visitan chonin mo phur lien deu tu kha markets and affairs an ti cultural activity library ti ang chi te po kha ho tak deu tu chu om tu do ni hi ni ti vaccine ati vaccine voi khat le khat ti vaccine po dilonga thei po thei lo ma se sarkarin atul angin enge tiang chu a empower chhodura angai adia tiang lam pangkonga te visin mo phurna ne yang ti te summa vatho lampang ni lon a rel sim sim ko ka mo phurna ni to ni sarkarin ron ti don ma se an mani kal tanga ati ve khangai nga an mani du dan te po kha athule la te kha alal don ni ti zong zo ka ni atlaya nge an mani lo organize ti chiam lam an ti ge ni tura an sum an seng tura ni ti lam pang khan ni kina kha pakhat provision pakhat ron lang ka tin kal chobek be la kan soinga sarkarin egora tuna khan soinga lo zo me sarkarin hatiang ho mo phurna ape ka te hian a thei ang in fan le staff ang chi a pui tur kha a pet tu arwa man sak tur ni ti kha azia telania a eka hian bokana chuanin hey tahin in jega government assigns any function under section hoya mo it shall endeavor to place such funds functionaries and other assistants at the disposal of the village council atita kha ange sarkarin khami avati ve khangai ta ni atiang mo phurna tak avalan don kha chuan khatlai kha apoi mo lai atopa mi kha chiatel khangai na lai kha oma chuanin natlang kha dale nia ei panchayati raj ate om lo piaraya natlang om lo ke ni chon natlang power te kha vc kan pe ni ei adang lam bik na ni chu panchayati raj aya an powerful na khutai zon vaira ma natlang ko sen ko thei lo rum chuanin kha allotment of lo le kan tiang te kha panchayati raj in power an nei ve reng na lo kha vc te chon powerful to ram lo ni na pe ram the khan thei ve lat me ni kha a interesting na le kan vc te an ro pui zo na te me yang khatiang lam pang kha anita chuanin van tlang in khom ti tur hi anon ta lang boka village development plan an approve ang ti te chuanin
sarkar scheme renga beneficiary kha unidentify and select ang kha VC tena annual project an nei ang reng plan an nei reng kha an thelu main van tlang in khoma an phar phot an soi ho na kha an ne approve sak khangai ta ni ting e kan VC hian eng lamgen hoi ngen no shin de kan thian mai khangai ta chuanin hey audit observation the social audit ten nei kan nei thin to ta nu the thonga social audit ho observation te kha an soi ho na hun khan nei tur ni chuanin van tlang in khom mi VCP in kai hroi tur ti ani boka chuan alo pera voi ruktal an nei tur ani kum khata ti te chuan quorum hi oma van tlang in khom tling tur khan 1/10 of the total number of electors ti ni ta soma pakhatal vote nei zong zong VC role om zong zong khan an omangai ti ni ta chuanin VC lampang ngo hian soi taila sitting hi voi rukan nei tur ni ti te om to kum khata mo chuanin an resolution te record in om thlap tur ania secretary le president an sign anga hemi sitting nei tur hian president in asaman anga chuanin president in asaman lo pon member hun thuma thanam hun nin an request hin ziakin sitting nei tur khan chuanin president amlo chon vice president in a chair anga ti te chuanin majority vote zelan yang sitting a khan ti te awma chuanin president khana tira vote ve longa a chair tu khana vote ve longa tayom chu in vote thlak ve ti te ni ta chuanin hlawkpui mo le do chu VC member ni lo chu tel phal lo ni ro rel na hian an sitting a te thil re renga VC non tel turan ti lo an tel ve thei lo hemi lo tel luin nom chuan an fine thei ni ti te kha om ve ni chuanin right of individual members ti hi om ta VC member te rights kha resolution and move the member in tu po an member khan chuanin zo nan zo thei ni executive a khan VC affair re renga khan an sitting line enge he ti chan he nge kan ti lo chan ti te chuanin an record te an document te zong zong kha an inspect ve thei ni tu member po khan transparency kha om to ta ni chu chu ma se ji kin president he na thlen phot khanga ya an inspect on inspect do hun member an ni kha chuan VC Chungchang an thiat lo president le treasurer chau te polling ko mai riu theia khang che khalina lo ba deal show ve vek thei ziakin na thlenanga alo examine ve vek thei khani ta tro transparency kha tumber phatani me accountability te mo chuanin hemi village council sitting a hian om thadu lo do angchi member te kha president te khan an remove ve theia katiang provision te khan da ania chuanin village council fund ti hi oma village council fund atan hian schedule bank account village council tin tan hon aniang ti te ni ta chuanin hemi act noya kan ji animal tax te kha property tax te khatiang ang danina phal ho kha hemi village council fund a hian chung lo aniang ti kha inject tel ta ni ani chon an mani khota khanan man chone tu tho khani bangen khatiang ang kha han thailand kha thar khani du tabok ta chuanin hemi president le vice president le treasurer ti tur ti khat kim chang deuh khan tun tuma hian han highlight ania nakina te po ai ka khan an tilan ni to nakina chiang zo kin la tilang thei ngai chu chuanin secretary din hum zo ka kha soibel ngai ti secretary hi nia elected an ni velowa appointed an ni kan thret tlang to mi thei boka secretary hi appointed an yang hen tun eka hian tuna VC kha engmani wang lo function thei lo ta se ma se secretary chu a function zel to tur ani ti kha ziak han mi eka hian om to ta ni continuity kha ngai poimo ang renga ne hei VC secretary hi
executive in recommend azira sarkarin appoint anita sarkar appoint thlap anita ni so hei ke ni ate chuan khatenga kalphunga dia ma se panchayati raj te munna nga te chuan VC secretary hi timeyang VC secretary ang hi sachiva ten tita hindi trong khan secretary tina thoni karinga chief anti nge ka chiang chia tolo sarkhan to kan ni VC secretary ang chi hi anni a chon chon hei sikkim ate kan kala ka han zir chen na ta huna te kan kala office ate kan kala secretary te accountant te engineer te nevik mai ni an office khan hami member ten anti kha chu ro rel khan ni do me a ataka thok tu functionary khan ni vek ta an mani member atang khan atanga kha anwa implement lo ti me yang ro rel khan ni do to pa chuanin atlang pu an ni chu bokana VC pakhat hian revenue village kan tiang khuwa hi pathum pali te athana pahni te tikhan arem chan na zir khan an khawp thina ni kini anga chuan andilem lawa VC tin secretary santho an neya le functionary santho ang chi kha kan nei ania so wangin kan kalphung hi ain ang chi alawa tichon an lawman ang chi ho kha an lawman chu sarkarin ape vek member te tlang au anum le secretary ba hian sarkarin aret angina pe ania chuan chu panchayat lampang chuan an hlopa ngai sarkar han to hlopa ngai ang khan hloa hemi an lawman te po kha atam dewani VC member te me ang panchayat member ho po kha ma se chu an enkol te kha azau ve le thunga thum kholi ten enkol ve tlata mipui tam mipui te pon tama an enkol te po tam deuh kini chuan a VC len na zirani nga then khara jon tero te ne then khara jon VC lian deuh te po ve lian deuh te po chuan an om thowa ka tiang khai nang lo ve ani chuanin chu statina ka sayang han tlang au kha secretary ba in tlang au hi functionary village crier ti han kan exclude ate chuan oma tu nai jon village crier ti han kan da chia lowa tlang au ting kan da to ni ma se definition a khan entingi om kha chiang tolo definition a kha chon village crier ti te chon line define mai thea an mo phurna hi a chungchang kha zia thlak ve kha ania tlang au mizo terminology kha kan mang ve thlap ani chu mo Vanneih mizo lalringrel bol na khami chomnung zel na ta chomnung zel na chu ki mani Mizoram bik tan liao ani mel ta tlang au kha chu mun ta ma po anum chu ran lo ai tin ngen ti pan che ti ra chawa hian information hetiak pe da tu bikin an lem lo nge ka shelawa so ka shedek lawa ai nang dek lo ve boka panchayati ra chung hi ma se tianga ek ka thap hi chu lo ani mela le constitution a pok an mulem lawa hemi lai tak hi chu ma se entinge ani chu notice board a ten tar nge ka shelawa information an pek chu adu te nge tlang out ten roi ve hemi mi ba ange sumdon na mang te nom thina vairam mun then ka ta chuan ti te hin roi mai thina out tur hi kha chu nang lo do no ma se hetlai tlang au ti bik taka hi chu man lai kan lal hun lai kan pi le pute hun lai mi han preserve chhona chi khathi ni ve ani chuanin khopper thobok chungchang hi aboi thak ang rengam Mizoram a hian tam takin sarkar thunai nan lowin khuwa ten lo dina an settlement te lo oma tikhana nuwa kan boi pha thina ni illegal dawa ron lut te bikin moi lo ni lo se khotlang lama hola tam me ya in lo nu sa ta pen lo hu fo thina nga
zirlaite pawh hian an buai pui na sa ti mai ang MSU MZP ko lang lo ko tin ti te hetiang ang han thia le ti har sa ni rehabilitation te lo ngai sarkar tan te pawh thil buai pui buai thak lo tuk law and order issue keng tel ania chu wang chuanin hetiang sub village re reng chu a don chuan ange sarkar phalna sarkar indana duanangin chawina din thei ni yang atiat sarkar din lo chu mishing tuman an vadin thei lo ti ang chi te kha aron to a chuanin din duan chuan eizon na wangten thobok te kan vaneia khopona mo khoper te kan vaneia tianga ni an eizon na wanga vom dun chuan kum khat ai tam ten du ni chuan sarkara permission an lang physical tangin khatiang chung ko ho khan ti te kha ziak khan a chuanin khara nei atul pon a machine kha an la chuak anga an chuati ranga notice an penga engmon law and order situation ma thil dang wang ten mo amo an pem san a then khatin an pem san to te nia an vai an pem san te ni pon mo khatiang deuh khan ania chuanin khatlai huna khan vom le du pon ni se permission tharla thlap angai to don ani vacant vacant ate ang ni to chuanin hun thobo ka mo khoperan wadin khan hun tiam chu chumi chung din tuam ni ti ten ta khami api alam pangan vom khathiang lowa chu ta den danang thlapin sarkarin ala chuak theng ti te ni ta chuan hetiang lam pang re renga order a siam sarkarin order a siam chu hemi enge provision way a hian competent law court in athu chu anga ngai aniang ti kha aron tel tabok ta ni eviction process vela khan mo eviction purpose atang khan chuanin tuna ekaron tel thar chu unauthorized settlement omre rengin a concern VC ten an report kha an mo phurna ani di kha aron thailang to ta tuna chon an allo oma VC te pon report na chang an chong lo tu mo phurna nge ti po kha a chiang chong lo thina ni chuanin development activity hi unauthorized settlement site a hian a turani lo ti ni ta ka experience ha chuan thil tam tak chu tiang unauthorized settlement kan tia te hian development activity hi local mal man thin ni sarkar scheme then khata zirlain omjon zirtu nom ton ni tiang chi te lo oma lo thei lo in tiang khan a thina wang khan thok lai po kha sarkar khan LED department ni lai khan thu chua kha oma engma development activity kan pui to turani lo ti kha sarkar thu chua kha a oma Council of Ministers rem ti nein tutiang tho chon to ne eka hian khatiang zu zui khan rum da ani ta chuanin na chi na ka soi tho establishment support ti hi chapter khatang do ron da topic khatang do yan secretary may be provided with such clerical technical accounting support and personnel as deemed necessary by government hi aron thailang to ta ni aka hin sarkarin khatiang angjong khan support a peyang ti te anita chuanin accounts audit le maintenance of register ti te hi topic pakhatang khan aron tel ta ni khian heta hian VC account te chu audit le examine turin sarkar auditor aron appoint le then examine theng ti te chu President, Secretary, the Treasurer, then emaw angte anlo piang ti te anmo phurna niang ti te mo so anin social audit te po sarkarin a prescribe ang conduct thin niang ti te tiang te kha om to ta khatiang ho kha ange kimchang le zo transparent te accountability te and functioning te kha tun eka chuan a kimchang le zual chuanin hatiang kan eka hian rules hi aling vek lo ta ni a ek hi chu ber ek anga ngai taila khami provision so ti lo tling tur khan sarkarin rules a siam theng ti hi oma power to make rules and regulations India chuta chuan khami rules an siam thei ho tur list kha aroin ziak ani pakhatna cho hei composition and manner of constitution of block and district development committees ti ni ta
hei ke ni chu panchayati raj kan develop kan adopt lawa zila parisat te kan nei lawa district level a han represent tur te me kan VC te emaw block level a han represent tur te kan nei lawa a district association angte hi chu an thwa hei Mizoram apo Mizoram village council all Mizoram village council association te pandina ase ta hian atula ni chuan sarkarin a block level te district development committee kha din theiang ti hi aron om ve to ta nia sarkar thul ti dana zirin chuanin ami procedure to election of village council mo khatingang te meeting a conduct masak berdan tur ti te lawpui allotment na house site allotment a te khatiang an sarkar rules siam thei ti te china kan soi ho an ti tur kan soi to hotel zo a khan rules kha siam theiang ti te kha aron lang ta to ta ni a empower na sang ring khota ekhian mo chuanin aba ki chu repeals and savings ti te kha ron langa ma ekalang lo kha omzia chuan hemi ekhian lusai district village council ekha repeal langa ma se hami a repeal hian chumi ho a chon effect kan nei long chumi chu khoidang lam lawng ti khan lease kha ron om ve le do chowa tunma village council kalmek laite mo sub village lawm to kalmek laite mo khateng ang chi te chuanin siam ma thilo dan siam ma thilom to tam tak kha awa khoi boi lawang ti te kha anji alan khania amu malzo in ai khiom to ni ama ek thlu atak chon tiang hi bu kha ni lawa tuna chon om de thlap to ani kha atang pui adang lamna le tuna thil thar han om te ho te chu ani de me han soi vek don chon ai thui pora soi theng ai kim changpon ma se age afia vek zo kher lo bokonga ta ti chen han du to khri pot me thui ang reng khop me tu na kan nek bo kim chang to siam that me me ngai lo turin an ti ve de ning ka ria to chung chu afia fel fai tha to khop me ti chuan ani le tawlam nei tai la VC mo phurna khatiang khana lo pung ta em ta VC hoi lo ma chan tro teng ga renga district level ate yom thin lai PDO ate PS to minister ang chi ate VC me ma chan tam pol tagini ga renga VC te riat turta na poimo te tin khotlang mi puitan po VC thlan dona poimo ta ni riat te po kha a general dewin a politics zong po ni chong lovin hetiang hi thil hi ani to sia hetiang hrechin talemo tiang chi te kha om ve menge emaw VC ho problem tlang pui thin ni rian ang chi te po an lo dor thin cheu hian ani hi decentralization hi tunlai sarkar thupui ber chunia tunlai modern government a chona theiang chen in decentralization do hi panchayati raj te po hi anon ti na chan amendment constitution hi alan na chan de chu ama chona lang lai lowa india dan puin siam tir kon anuwa a thadji an ria te khan mo phurte in pek te decentralize theiang nang khan decentralize kha tuma sarkar pon chuan hey a spider-man a slogan pakhat with great power comes great responsibility tv khatiang do khan nia a responsibility tak in pe to chon power pe ka ngai ta power nei tan pon responsibility nga ngaya chumi to chon VC te po anin herrem viau angaya kan VC nei te an tha a khotlang a po nge milang sa ten ni tlang kuya chuta chumi rual chuan that le zo tum kha ngai in gria tunlai dan te tunlai scheme han khotlang ro rela te khotlang ma son na tur ngai tu te po anin zir angai vio chodon na lang katia scheme thar tam takaron suaka atopa chuan VC te ho kan vati boi lo theilo sarkar ang pon a khotlang khachiang tun nia chuta tunlai a chuan
portal hi direct to me ni a paper ti hi om to mang lowa portal upload tur ti ni vekta a tema vc upade to ta chon har sat da chin te polo me theya a portal have update computer va khoi ti te kha e chu rgsa kha an khoi tan tir tuna scheme an khoi vc win an khoi mo panchayat hoi an khoi an khoi tan tir khan portal thil ti tur kha atam khop me har sa kha an ti hlom khop me vc then kha chuan secretary thalai deute anan ruaya anin an thiam me tulai thalai de chu computer ten lo khoi nal to boka khatinga khan ti thiam ve zung hangai ni ti tha vc ti thali tur pon achan chu vc kha arwal taka an che lo chuan a le pe ka sumlu tur po kha vc then khat mo wangan I am block vezel many installment packs hotel on in the center sarkar tangin chu dot soi po kha a theilo da chu portal real time in kim khan en ve vek theya tun ma anga paper ti fel me thi kha ani lo chen hi om tam to kan sum khotlang development kan veng development kan ram development kha ashil to lo ni vc thatlo hian chu wang chuan in hei vc avotarang te pon vc kan thlan chuan khami kha kan ril ru kan ngai to te langai party politics chu tel lo theilo ma se party politics ril ru ruat polowa khotlang develop tak thei mishing mo thiam na thil nei khatiangang kan thlan chu hi angai to in ka hria kan sum hu kan khami vc fund development fund kan mu te khan kan economy min support tu kan paisa leng zong khashil vek me ni chuwang chuanin khatiang zonga elector te pon khotlang te pon kan ti ve angai ani ngai to kan siam thatangai actor po hi party le NGO te pon pom ve view to tu ro an ngai tun tuma chu social na po om lem lova ma in august ni somni pasari sang ni somni padi khan an lo meeting ho to boka khatiang khan all party te nen khan lo duang vek to chu wang chon tun tuma chon mitin huap zo mizo mipui nawlpui du dan mila herrem kha lo ni ta ti hin dan fel tak lo chuak theya ti chon sarkar lam ho tu he gan voina kan in leng pu Zorammuana te le midang dang te hin pek na zara te potiang dan thatak tak te lo chuka nu le zela final tu tak te phei chu kha 2024 chawvela an lo om thar le ta ni om lo nu te po khan chutiang ho zong zara te po chon dan thatak kan nei ta chu man dan te po kan thieba poimo khop dona vc te po in zir thar ze kat ngai dona tin mi pui nawlpui tam po thila thato amaro chu mo phur na kha sang ta me chu nga chon vc te po nghe ni khotlam pui nawlpui na kan respect thei de kan za de tak chun ni te po kha ngai zel don ni la nga chan chu khang zong dispute ang chi te disaster thil rang khan action han la tak don sela mi hring na po kan va chung en deuh tak te tin an ni na vc ni na rim po kan za sak te po a rul chho tur angai la khating khan an dan te po kan man chho zel tura nin na langa ti chuanin a top na ne ge mo remark singa mobile du in ei chuan han soilat chung kan top don nia han bel du em po kan nei ka lo ka soidum to view in ka ria ai chungchang te nia hai mi bak ai ek bak khan kha rule siam tur khala tam ni sarkar tan po khan ta la tam lu tu ka ti tur kha la tam don lu tu ka chonin rule siam te mo han siam that te ek te po lekin I men hun te po lawm anga rem na dan zir aninga hetlai da tuna kan vc ek hi chu na chinai soyang do khan thothat via turangai panchayati raj system a thalai lai le kan vc ek luya thalai lai han la khom deu kha anin alanga chuwang chuanin keini pon an ril rem zong ani ruala tulai khovel ponamil tur adawati kha ania chuwang chuanin kan khotlang ma son tepo amason na tepo achakle zol thokle khada thling theilo nga kum le thling kherlo me thinga ma se tia
in herrem chauzel tur han duan kha ania chuta chuan apoimo chu mihring bawk kan poimo ta ni ati hlawtling tur chuan adan va implement na te a village council te kha I thil thar kan embrace thiam kan pom thiama kan in herrem thiam kha angai chho don chutlai tak chu mipui ten adaptability kan nei apoimo kan thlir zau angaya chuan kan empower VC kan empower chhoni non chon mo phomna pon nga dona accountability le transparency lampa po mipui te po kan tran chhawa wan tlang pun kan tran chho apoimo beng kan chit nge ril ru kan sen na san zo langai dona ni ti kha ka remark su ni me ro se ya top na kan soi telvele du sham chu nia kan dan thar apo khan kan lo soi to khan wan tlang in khom kan nei chu ta chuan annual plan ho kha soi ho thin tur ti te khania chumi annual plan van tlang ina kan soi ho wa kan thrial vek no VC te nan bo zoi tur ne chu tiang bok chuan VBG ramji apo khan ani to ta khatiang fan chungchang man dan tur po khan low result ha plan lo siam thei mani khotlang ma mo ama lo siam thei khan ni vek to chu wang chuan khotlang shroi tu te po an fin a tur rolin khotlanga mi angchi te po in ron zau te khotlanga paron angchi te po ina khatianga khotlang ma mo plan an lo siam that kha poimo don he mai adik lai chu khop be I soita ga jon ril ro lan le lang le chu hemi service ka lo main MPhil ka ti lai hian research institution pakhaten kain hlowa field ta kan vachuaka zona questionnaire te kan sema data collect nan chuanin chuta chuan NREGS a hian in hlo thinem enzangai hlo thin ti khawm ta tu ban an hlo zat khan thelo ni khat enzangai la kha in lo thin ve vek thosi kha job ka ta lang ve vek thosi ka nei ti ve vek thosi kha enzangai ni khata hian an lak lu kha an thelo re renga chuan ba ka chuan in chu ko hen kum khat enzangai in lak lu ti la han soi ngal fak the hi no lo re reng me chu nia pathian rom ti thatin chu kan pe ve vek si in chut ve ji om chu ka ti garel ro chuan ami zo te chu pathian rom pe ko thada kan ni deuh vek tam jok chu ma se khati kan awareness hi a thalo khi mani che vel thili kan ngai tu thuk tok lo mi khuta kanin kat lu tukem mi soya ang ten kan suk thle khi adang lam mem ti hi ka ngai tu thina ni ani khop me chu bang chuanin direct min ngoi thi lo ji de bo kan ngai to lo kan awareness kan ti nge that angai hleng ka ria tuna VCX bo thling tur pon mipuya empower do ni iron soi ta chan van kan bright kan TV wa mizo te so US politics te kan ria kan ti Iran te ma se ke mani che vela min ngong tak thil hi vai ho an thuk lo le na chia ania man ni chon an shame on rights te mo an rule chon an protest na sa thina khatian ke mani min ngong thili kan chik lo de thin khala ha poi mo khop mai ti chuan soibel du te to lo chuan ti khanin voina kan ti chu kan du to ga mi pui de atanga request te that chuan topic danga te po kan la som chuak le thei tu nga yang voina hei hun chep takara world cup den chenin kan nang fu lo te lawmawm khop me fu Zorammuana chunga lawm thu kan soya thlir tu zu zong te in zawain lo in chunga kan lawm e veke lawm ke po le